esayidini pastor lesheshi yakho uyayishisa impepho emsamo uyasika izulu uyayibulala ngechicken wathi waqeda kwenziwa lokho nekoti hayi sinotha nekoti ayibulawa Beef is not. othiwa bhodisi uyayibhaya nebeef ayenziwa lo wathi uyabhaya ukhile home hayi bengithi ngiyayikhetha ngendlala izinsimbi ezidlala nice ngakhona hayi isithayima bafethu Kodwa yini uhamba umphoqa manje uhamba ukhetha inkosi awubhema nje ukhetha inkosi emncwabeni abantu bayakubuka uyenzelaje lento yenza umfundisi lothi ubuya phesheya phela uthi abantu abathi amahands abakhethe inkosi namhlanje uyakhetha nawe nami ngiyakhetha phela ngazi ke uyisheshe yakho uhamba kanjani ingisheshe yodwa yonke le eyiyo lengabhodisi nje le engabulala uchicken nebeef negoti hayi sama mfundisi anginkanga angifa-empty ngike phela umtsheli yena utshela thina wena hayi no yena ukuthi manje ubonazi ukuthi ubaphatha uphetha ama-podcast hayi la ama-hands la alo don't move hayi danger yodwa le manje umfundisi onjani okadwami ayi yabona nje hayi bafethu udoktor lo mfundisi utrust uGod awumayiningi nje lwami bafethu hayi kuyaplewa ngathi emhlabeni kaNkulunkulu lapha isinothi umfundisi okadwa ngevapera kodwa uthi yena utrust uGod kodwa abafana bamguke ngelibhamu bamgunge ngapha don't move kodwa utrust uGod yena uthi utrust uGod upraise the Lord don't move lokwenza don't move kodwa nabo baniye hayi bafethu kuyadlalwa ngathi madoda hayi isinothi uyapleyo ngathi bafethu nami sengiyaphakamisa kama-hands hayi kodwa nje mina natso nje into efika ngicasule ngitshena udlamini wena ade ukhetha inkosi nangiphundla mina ukuthi ngitshena phela umkhetho uthi uJesu praise the Lord ukuthi nawe awazi uyajika futhi uqeda ukhetha inkosi sekungena isicathamiya uyofasa isicathamiya phambili fasile lapha isicathamiya ubona dlamini yonke ibhek wavelwa yithi fahla wikibe kanjani phele ngafasa nathi yonke ibhuti kwathi uwakiphake kwathi wabuka lo baba ukhipha zonke izincaphaso